Osofo your sofo. You say asofo na person e dan celebrities. Osofo ye guy. Osofo ye guy. Sika unami shira de e wo ho. But unami shira wo a hunse ne obefa so a wo konto de ya. Obi kwa be fi se wo de ye. Ye make nyina ne se religion enya enno na killing nipa. Enya religion na retarding the progress of Ghana. But ye yankasa yesu ene ye ban na ma ye hunu se ase asofo enam nyameson krisoson onankopon so ena ma ensarema ehun ekire won ehun ehia won ente sa. However enya wo ka abedam ntina yesu baaye enya wo fi abesi ntina yesu baaye enya kwa abetu ntina yesu baaye enya wo airplane aircraft enya wo japade bia benya ntina kristo baaye specific se onipa obenya nkwaje. For any adofno mema obibia akwaba stronko ede ebatu magin HS so na abusia for ene day ensem bi aba bepiemo ewo map no eso a ensem no emu no chese hu behia se ye betena se ne pensim mu ye nua be ma ye papa ye wofa ya de nyina ye bia ye nua be ma me se o ye papa obi a so ye wofa ni nyina bi na wode ensem bi abatu edwa ye papa Captain Smart na ye na zintem nensem kan ye said the wakeka nensem no yenim so ono de or ye bold person or that akokodro that courage no ache se ensem bia no enenya bebedru na apono eso enko ade dis eneni ehu na no ebeka bi na yenim said the okoko company for wo omayi mu bi no ho ensem a enunti suspension ekọ ye ede ema na se wakwakoti ni TV station na ebusuan for ye ni show a wo ye no eso ebie na just wodi nsem bi etu dwade chiremu SM noma ye komu ye dada sitina na so wo meyi krampodi enti wo meyi entimi enkoso wo meyi entimi entumpo nyina eye osom na se de enim no osom no de ye wo mu awodo bebre wo Kristo som nkremo som ne de keka wo som no de bebre na so wo gina Kristo for de no ka che se ye Christian religion no e ka wo bi na match se ewiase enoma enhyeda enkoye de ntia asofo no betena se no aka no wo yese no wo yese no aprapra na church members hu sika nyina no hunu mom ede aye ni hu eye no de ashep like or the ye showcase na ya papa wonu de wo ye ni chochomucho na danfo enso one kan enye den enyi no enfrim reverend obofo ade ya share reverend obofo say they were living a life on social media so ene na yere showcase ntade ne won kro ne ba na wonu amu nso cars na ne man nso ede nso edi echim ni nyina eka ho ebi na nso nkrofo tin sorry dem ho no mu a wohia adokro na ebusuafo mmaye ntwa ye ho embra na ye nkonko tie ne nsem no na ye ba odifo bi ewo menchen hanoma ye no edwetwen enkomo afansem yi ehu na ebusuafo said ye ensem no ekoya ochimo ateso no de oye Pentecost ni na nso so nyoma ekoso no ewose wonka religion no ekuyen ansem yese no sa esom na yesom no ekuyen pa eye na ehu ebehia se yenhwe na yenka na odifo yen papa Pastor Richard Obri aba oda Covenant Prayer Chapel worldwide ano ewo mehanu ma ye no edwetwen enkomo ni abusa na ensem ne sa na etie ewo Kristo sumu anase wakwakoye sofi no kure se wo bu omo church members edinya wo mo eho anantika nwen na ye ma no akwaba sonko odifo mo akwaba yes sikafa bibi abako die Mr. Dog enya do me ho ye pa sof ma me ho ye Iswado ye de Kristo ase odifo utie ye papa Captain Smart nsema wode ababeto abontinya den na betimi akade afa do wo kanu nukure bi ewo anase na enye no kwan so se wo put statement in that way me da se bebre sika e wa kwanya de ama ye wo too much genchi teamfo hwele nyina enkoso ano omo ehwe no me yira sika ye papa Captain Smart wakasa bebre na ninsem ni bi ho no mo a ebi ye be kase ebi ye okay ye be kase bi nso enye okay na ye shase a na me shase afri religion aspect no okay eso okay so okase
religion kunya you must say religion be kunya because religion no your religion mu ahodo bebre but so o making fatu ho with the reverend obofo na je say asori bia na wo ka ho asem. Excellent. Good. Very good. Say one mention osofo be specific ebia na sa osofo no ni busuani captain mo ni busuani bi ana ni hunipa bi na adamfo bi ana ono owo media no mu no ebia na obi de ni obi obofo ho asem bi abre no. Okay. Eniti se o kan se reverend obofo na ebia waye obi bibi ana ono wate na o kan sa dia ene megia to no sa kwan no eso. Okay. But say o take obofo reverend obofo na o di generalize no say ni santi asofo ana asofo nyina na ha members ebu members eji won sika afa so na omode pocket won no ayeye dia afa ba bi no metimi aka se wo sa onya abotre kakra na onye ni hwehwe mu eyeye. Okay. If you say bia na reverend obofo de ni woni the fact say onim reverend obofo de and just say you unim ada asofo du so de ya e de. Ti so no ne de na wo hu no ka wonye bold na won ka ne clear say ampa bia me ne obofo anante for emfie ni ebre ni busumi ni na me nante na me tra say hu ne niam aye the properties are only the baby are only bia me gene susu say ebia wonam kuntu na sibi ana eje members sika edigo ogutu no so anya no so onim sa kwan so dia na so ohunu wo sa se ni bi so obofo ye sa dia ene me no me bibia nsi hu kwan se obetimi aka bibi ade afa ho na se papa reverend obofo the captain kan etisa ono so ebia na wo se sa bia obetimi asesa se ne be ya ofre awu na me afre no ene na medwuma awu na oye no onhu ne se eye mufa so na awo se ye bu members ene akra abaya na asefa so ansa na ye dia de ye nya ho. Okay, odi for some no say the wodi etu dwan wo hu ne se asori bi wo hono ma from Monday ekukusi Friday de bia asori wo hono program wo de bia na ete se ya de da ho constant dan da anopa wo mbeko obeko akodru ho na ete sori mansu bu ho ye Tuesday obeko na wo mu bu ho Wednesday wo mu bu ho Thursday wo mu ebu ho no enso so edru say like asori mano wo mu mechire bibi eche say wo mu nya mesomo a wo mu esum no down from Monday to Sunday no omenya abapa bi ewo mu a ubekoro na chese shi ni kutreyem asole ba no krampo no woni de trempo no wode aye bibi enso na so for wo car so for wo mansion so for etu kwan kwa ha so for de ne yire kwa ha so for de ne ma de twa holidays wo baby enu nti no wo gina so de kasa ensem no enti bi se ne say da de bia weekly no so sorry aye eduma na say ekwa sorry weekly no mfum so ana sika enya mfum so. Okay. De tini se ye kasa asori bi weekly activities ya sika minyin ni se oname asori osofo oname apaw no oye awrade adwuma minyin ni se apart from program se bia ye 1 week revival ye 21 days prayer and fasting and no eba bia once within the year. Okay. And next day bia na ye asori dem say ye ya asori now the members instead of them to say they be release up say they should go out there and work they are keeping members so me transfer there no is maybe 1 week revival is maybe 2 days 3 days 4 days maybe ya continue bompa ye ama niema bia enkoye we asa da sitin mu onankopon anam so atimi atwitwa de ade agye ye na say ekoba de bia say ya asori dem a enye na minyi nso say Kristo asori enei Ghana mmeyimu osofo sabi o sika owonim de oname afre no na o teaching the members Kristosom na o teaching wo no wo san so eche won se yemfa nimde
anka na so no saa so for call be keep members 24 hours say omo kwa bonten dey enko ye dwuma eni nti no say ya papa captain e ka say enu nti na ama nsolema no kra hia wo ebusa omo mu na hwema na omu na bibi mpo amfa so ankyere say omu sum yankopon antisa ne mu no omu sikei akesofo ni bibire hono mu a ebe ya kwadwefo obi wo ha de nti a ohia adokuru nipa no onye de nti a ehwehwe bibi afi nipa no a ontimi nda bibi adi no enie sika ebi okọ presby ebi a presby asese ebi a Tuesday mpaba to hanopa 9 o'clock to a react word and no pon obitima koye wadwuma but obi ho ma wa pon sa mpaibon Tuesday no o si Wednesday ebi a church of this and this and so anopa sorry and so beko obi a was Wednesday church of this and this and that and so mpaibon and until throughout the week ni na send asole dem ho no na welcome once hey sad dia ni dia me I will entreat all church members and all pastors. So, among church or one person said, they must desist from that habit. Okay. Because and then Sabasadia and the Onia and Urini and the back is soon and the Omainu, a Basako one way day into and to say a Basabia 1 week, and you revive a year, you go Juma 1 day, what will baby a billion pibasi, so called you for warrior day, who come umpire, I didn't feel every day, and never was so. Then tell you, never back up smart. A break, you must only do. I told you have been too complex, you need. Now, Captain Smart, now for Barney Jack, I don't know. Okay. Gospel musician, Jack, now plan. Now, prophet, and my invitation to Jack, I don't know me, man never told me the oh. Captain Smart is one so new to pa. Inti, now program Nasibi. Jack, I don't know me about 2 women in a year. Now, Captain also. One sec or so for no the invite also be on my day. I told him, but I need the answer. Until you said, Sanka, Sanka, sa, revival also ma. Until Kono so the talent to point to Crono. And go back to also and when I saw Quede or Codadia or Coded. The same program now, will be done so my presby. Now so my sorry down. A little Mahama, former Kufo Vasco Awuyi, Nifi and Chawa, Presby Shaw. They did a program here and musical and concert. Captain Bao, I told them I was there. You must have was a activity when your uncle saw. Go back, I had about my baby, I bet daddy will tie it. Until and you say, be a son, a question, and yet a year, but in go for be a man, a bush. Decide what can they are. Minute Jo, odi for we the answer no e ba na me na me be se mi hu se so for enya ne hu onya car onya dan na se wotimi dress good wotimi hwe na busuan ma na busuan so anije na wo de betu social media so ana se wo exhibit ne nneoma wo wa eye enfonso ana sika osofo de o nka wo da di okay osofo de sika nka wo da boko because Bible said ye ni ewiase krata a nipa ekenkan Kristo grampo aka say bibia ye ba sa susu be fa ye bia ye be jamako nti say wo de wo ka atuja wo de wo dan atuja wo de wo ma wo de wo yire e kire ne wa yama wo yire ni wo hiti say e ba sa akra na in a way no na wo ma members na egu na ase no kra e feel in a way bi. Okay. That is why they will begin to think, okay, it is our work and our massive. Now, don't show the air or you know. Me and can suffer penning for a dick I own and Jumano. Send a man clean your more someone can do so. Not young to me, no, you probably have to be general as I said. Sana is so air software in our career at TM. Nkomunya sana because anyama no onani hira wa kono nu se yakopon ade hira na mo afidie ya so ni kan se bi se prophet bi e ICGC me mo ni the man is blessed beyond bibia but o ma tell you so mposika things o ma once in a while na tell you kan radio so me mo radio ni and yet this man of God is highly respected. It will be asking na atienteninka. O be baby but atienteninka. Why say this? Atienteninka. Oh, enti
asofo bi no mu ensua mpanimfo a edi animu na ona e posti on cast social media we aha ni na osofo ye osofo you say asofo na person e dan celebrities osofo ye guy sika unami shira de ewo ho but nyami shira wo a hunsane obefa so a obekomtu de ya obi kwa me say wo de ye we proud osofo proud osofo yeah tago ni de man bisi amwa madwuma na nyame afra adwuma na nyame afra mu no enti but any other person be an area also who say maybe I will not then say pan be on no there's a big what difference. Okay, what for radio final words now the telephone number no check kwan so ato Adria Amaye. They make nyina say religion enya eno na killing nipa. Enya religion na retarding the progress of Ghana. But yenya nkasa yesu ene ye ban na ema ye hunu say ase asofo enam nyameson krisoson onankopon so ena ema ensarema ehun ekire won ehun ehia won ente sa we are sorry ba benimde we are sorry ba suade we are sorry ba ukọ sorry wi akwana koye dwuma na hochire bremu no wa ma journalist bi wa ma media person bi and gina bonte ankase asori bebre ba akọ nyina na chi nyina no unya fasoje bia emfiri so however enya wo ka obeda mu ntina Yesu baaye enya wo fia besi ntina Yesu baaye enya kwa betu ntina Yesu baaye enya wo anuplan aircraft enya wo japade bia benya ntina Kristo baaye specific se onipa obenya nkwaje awoso onipa nyewe se japade nyina ohwe ne kra faso bia no no ma ewo so nti onipa entwehwe Kristo ekira kwan onfa no nyina ento so yiye ni so bi pese ofreme na yebo mpae na for counseling bia obetimi afre no number we so 0246 42 6375 0246 42 63 75. Okay. Now abusia for Papa Richard Obriebwa enenede eneno etwetwe nkomo so de nche fancy mi hu enesen fabra ebetuja ewotumagin echo comment section na ebiem so like videos na share all the social media platform so follow your IG page and your Twitter page tumagin _, na me DAC nchakese enkoma me cameraman Yamsi Jamaica and me editor bako epe Mr Frank Dogbe nyame enshamu pa aha enam di multimedia ene clear sikapa dasane yebasane de shebi makra